bera Kisekedi na hagarike na Ndayishimiye bahagurutse ko zirahagurukira hano muri defense y'u Burundi y'ingabo z'u Burundi zikaza kurasa abaturage mu Minembwe ibingibi muzabiryozwa accountability zohora hiteka ryose ico umuntu yakoze ntagiye kitazokugaruka simizi kuko ari ico mugeze iyi ngiyi ni fragment wewe muswa we utazi uko biza bimera iyo ari gatoya niko kinjira hato iyo ari kinini niko gisatura hanini iki mfite ni fragment dutoye hano zino nka zarasiwe inka zikaba zarashwe muri iki gitondo c'itariki imwe nibaza y'ukwezi kwa kane ni tariki imwe nibaza y'ukwezi kwa kane ibihumbi 2026 tugiye kubereka imirambo yose n'iyindi yose muza gukomeza kumubona ariko tubabwira ngo nibari ku bugome bahe bakomeza bakorera abanyamurenge kwica inka zabo bazi yuko inka nibwo butunzi dugira inka nizo zitwigishiriza nizo zitushakira abagore nizo zitujana ku mashuri nizo zituvuza nizo zidukorera byose rero kugira ngo bumve yuko kutwica gusa bidahagije bagomba kugaruka nanone bakica ziriyanka ibyo ngibyo rwose ntabwo tuzokomeza tureba neza abantu bose bakiriye yuko inka zagiye ziraswa cyane ndetse n'abantu ku bitero za drone bigenda bigagwa ku baturage nico kintu tugira ngo tugane na fanda ariko tukiraho turagira ngo duheze situation en general gutangira ejo kugeza aya masaha mwabyuze ute fanda murakoze reka tubanze dusuhuza abantu bose badukurikira abari hano abari nahandi ndetse tunabaheza na pole duheze pole abanyaminembwe bahora mu ntambara z'urudaca duheze pole umunyamurenge wese ahari yuko uri mu minembwe iwari munsi y'imvura y'amabomba ariko nta munyamurenge udaho pfusha nta munyamurenge udaho komeretsa nta munyamurenge udaho utakazibse rero nkuko wari ubivuze gutangira ku munsi w'ejo mwijoro rica ejo kwa kabiri niyo haraye amabomba menshi kandi ya drone yakomeje arasa uruhande rw'Irundu Gakenke Karingi Bidego ariko ibyo byose zatangiriraga kugira ngo biteguze ibitero bari bamaze guteguza twari dufite information yuko aduye arimo yitegura kuva umunsi atsindwa ikicari cy'umweru cakane intambara yo ku butaka yari ihagaze twari dusigaranye gusa intambara zo hejuru zo mu kirere za drone za buri munsi kuko nubundi dusanzwe tubibwira abantu drone ziri mu kuza zikarasa amazu zikarasa amakanisa zikarasa amashuri zikarasa inka zikarasa intama bimwe bisa n'ibingibi muza kwibonera mu kanya mwebwe mwenyine ibyo ngibyo nibyo zari zaraye biba kwijoro buca ari umunsi w'ejo mu gatondo rero mu gatondo ku munsi w'ejo niho intambara yeruye niho aduyi yesuye kongera kwa divasinga yadivasinze uruhande ruturuka Igakenke yerekeza hano kwa Rutaganda aho umwanzi nubwo yakora ibingibi ni sinye zo gutsindwa nta na hamwe aduyi yateye ngareke gutsindwa areke gukubitwa areke kwasiga mayiti ntabwo ibingibi duhe tubivuga gutya bashaka bogenda bakana kureba mayiti ziruzuye ku misozi ibi byose yamaze gutsindwa urugamba ibisigaye ni ukugira ngo yuzuze ibyo bamutumye byo kugira ngo basenye bice abantu nibarangiza bice inka basenye amazu basenye amashuri basenye ibitaro ku munsi w'ejo rero bateye Karingi nubundi nayo batera Bidegu batera Mikenke batera Gakenke nukuvuga ngo ahantu hari inzira hose ishobora kubituruka mu mwanzi ngana hamwe batagavye ibitero ariko ico twobabwira nubwo ivyo bitero byose byaje nta gitero na kimwe kitakubiswe yuko kugeza nuno munsi nta sasu na rimwe ririmo rivuga aduyi yararashwe kandi yaratsinzwe katubwira amahanga yakomeje aceceka kugira ngo abanyamurenge bashire ibingibi bihe biba ni bimwe muri sinye zigaragaza neza genocide ukwizikorwa yuko iyi nta nubwo ari dera cinema iyi ngiyi ni ukugira gute n'ugutsemba n'ukumara yuko nimbe drone iza ikareba yuko nono itakishaka kurasa abantu ikagenda ikarasa mu gipango kingana kuko nguku ikica inka zingana gutyo katunakomeze tubwira bari banyamurenge bari mu kwishira batoneka abantu ejo bundi nakurikiye umusore bita ngo ni Emase umunyabyinshi yavuga ngo ese inka ni gute ziri mu kuraswa mu nda ngo kandi drone ituruka hejuru wa muhungu wereka mbanze nkubwire yuko umuswa yuko ntunazo uko amabomba zamera ngwaje kuvuga ngo se nginka yari ikwiriye kuba ishobora kuba yomera nkuko kwiyi zenda yaturitse ibintu byose biri hanze ngo ariko ngo iyarashwe igikomere kimeze nkiki iyo ngiyo ngo ntabwo yarashwe na drone ngo ahubwo yarashwe n'ingabo zacu ngo zishaka kubyitirira leta katukubwire Emase uzoreka ubuswa bwawe yuko ibihe bikorerwa mu Minembwe sivyo kuza gukinisha abanyamurenge barahangaha abana nabanyina nabase bafite agahinda kuko bebe batakazi byabo batakazi inka zabo batakazi ibyo bari batunze zagatunze bano bana wamara guhaguruka aho ngaho kugira ngo uze kweza Kisekedi ibingibi ntabwo ariko bimeze muri iki gitondo rero nanone muri iri joro drone yasuye kongera kugaruka aho yasuye kwibasira Irundu aha duhagaze turi Irundu aho mubona imirambo y'inka yabaye drone yaje yarayizunguruka ijoro ryose kirashakisha ahantu hari inka ahari umuntu ejo bundi barashinyabo isanzwe
ku musozi imwe gusa bayitwikira ikompora noneho reba inka zari mu gipango aho zigomba kuryama kugira ngo tubizereke abantu simbizi mugenzi wanje byenda yonyongera wanje kongeraho yego twakomeje kubabwira ko amateka umuyobozi wacu witwa ngo n'umuyobozi w'igihugu azayabaza uyu niyo muzehe dufite uhawurimbura twatangiye tubereka aho bagiye bagera bagatangira gutema ibigori kandi zakagombye kubafasha batema ibigori by'abaturage byose barabimara barwana intambara yo hasi barayitsinda bamaze gutsinda intambara yo hasi baravuga ntabwo ari tosha kuko umugambi ni wa wundi wa jenoside iyo tubwira abantu ko turakorerwa jenoside abantu nibaza babyumva ndetse akaba bamwe baduce ku ruhande bakaja kuvuga ibyo tutatuvuga ariko muri bimwe byinshi byagiye biboneka ahubwo sinzi ico amahanga duhore dutakira arebera sinzi ico bivuga turataka tukavuga tukandika tukerekana ibya bigaragara abana bagapfa ababyeyi bagapfa abamama bakabyara ku musozi abasaza drone kabarasa ikirere barwanira ku butaka birananirana barwanira mu kirere barwanira mu kirere babona nabwo stoshe uburyo bari bafite umugambi wo bazoza bagera hose bazabatsemba amatungo yose y'abanyamurenge batsemba mbese igihumeka cyose mbese n'ibyo bahinga mbese navuga iki navuga ubutunzi bwabo bashaka kurimbura ubutunzi bwabo bwose abo kandi ubutunzi bwacu muri mwo tugira na amatungo bavuga bashimagiza leta mbi y'u Burundi leta mbi yadukora baratwishe mu gatumba turataka amahanga araceceka arabirebera ariko n'ubwo nyina dusanze iwacu murenga aho turi niho ahaza kuturasira mureka tubereke amatungo y'abanyamurenge ukuntu iri joro ryakeye kandi irakomeje no mu kanya utegereje ko izana handi rero kuko yarakomeje bivuga ni inka zigera hafi kuri mirongo ndibaza ko zageze kuri 58 mu gihe doye tuvuga izamaze gupfa zavuye mu mwuka ariko izigikomeretse zishobora kuza gupfa yuko no gumara ziracyari nyinshi nukuvuga ngo hakomeretse inka amagana bavandimwe gukomeretsa abanyamurenge no kubisha dufite umwanzi wacu ariko tubabajwe no kubona umuntu w'umunyamurenge ari buza kudutoneka kuza kuvuga yuko inka zezicwa n'abasirikare batwirwaneho kandi drone hagize ikazica ino mirambo ninde musirikare watwirwaneho ugomba kuza yamara agahekura undi munyamurenge akamwicira inka zingana gute nimureke ku mavudu toneka ibingibi bizagira iherezo ryazo ngahe komeza ufirima twerekeza hinka zose ziri yuko ziri ku misozi myinshi itandukanye ntabwo dushobora kugira ngo hose tuhagere vyenda tubipirima ariko vyenda murabibona mu mafoto ko murabona zimwe za satubinda izindi zakomeretse zacigwa mabehi amahembe imitwe ku misozi ibintu n'ibintu bitangaje kandi biteye ishavu ibindi byo biha bikorerwa abanyamurenge tubyereke isi yose isi komeza ibibone ntabwo tuvuga ibingibi kugira ngo bise naho ari populisme nta populisme duhe dushakira mu gupfa kw'abantu ivyo dukora no kugira ngo twerekana kababaro k'abantu he bapfa abantu he bazira ivyabo umuntu akabona yuko none ubwo atakwishe reka kwicira inka kugira ngo n'abana bawe bazabura ikibazo hanyuma fande ese ko umugambi wari wo kumara abantu iyi politike nayo kwinjira mu bintu niki kivyisha inyuma muri genocide mu bikorwa muri genocide ibintu byo kugira ngo bamare ntabwo bica gusa abantu baravuga ati bano bantu tuzobice uzaba atagihari azabura ikimutunga bazisha amatungo uzobura uko agira azanyagirwe n'imvura imwice bakamusenyera inzu bakamusenyera ivyo kurya bakabitwika cyangwa bakabitemagura nkakure bari mu gutemagura imirima bakica inka bakica inkoko bisha intama ibintu byose ko barakuraho nukuvuga ngo kijya ca basic z'ubuzima bwawe bagomba kugikuraho kugira ngo kimwe nugira aho nimbukize venda ukagira abana babiri bakize nanone bazabura ikizabatunga bazabura aho bazaryama imvura ibanyagire bazabura imiti bavura kugira ngo bapfe ni rwa rupfu ruri progressive kugira ngo nanone bazagera aho barangiza hanyuma ndaguciye mu ijambo hari umusore wagize ngo usubize nanje kira kigano nagitegere kirambabaza cyane biragaragara kuko mu byo yakoze ntabwo yabanje ngo akore research amenye se ubwoko bwa drone ziyazirasa nubuhi cyangwa se ibirometero zishobora kugenda nubuhi kuko yibwiye kuko n'inda ari zira za misile n'izindi wamufasha tubwire injiji yitwaye Mase twakurikiye ikiganiro cyawe uri injiji irutwa n'umukecuru utarize mu Minembwe yuko umukecuru wo mu Minembwe azi ibihe bikorwa Bwana Mase uzareke gutoneka abanyamurenge yuko ugira ubwenge buke icambere urabizi kuko tubana muri Canada turaziranye so kuvuga ngo uko ndakumvisha yuko nagusomye hano turaziranye twarahuye twararamukanyije turaturanye drone ziri mu kuza hari mu kuza drone zitandukanye banze nguheze yuko noneho ngomba kukwedicatinga yuko ukenewe education kugira ngo banze usobanukirwe n'ibyo uvuga
drone ziza, hari drone ziza zifite utubomba dutoya, uko itwara akabomba gatoya niko itanga fragment ntoya ishobora kwinjirira n'ahantu hato. Nivyo vyibi ngibi niturebera kuri iyi nkira ahangaha, erekana ahangaha gashobora kuba aga fragment gatoya kangana gato, ariko ndigashobora kungana na fragment yaciye ijosi. Bazuza bareka kuza gutoneka abantu yerekana yuko ashobora kuba expert wiki. Uko fragment ingana niko yinjira, ishobora kwinjira ari kinini kiki ngikitekerezo ukuntu ingana, kije gishushe ari umuriro aho gitemye hangana gute, ntabwo kingana nakavunguka ka fragment inganika. Rero amabomba bari mukuzanwa na bwa drone butoya buryo bita kamikaze, ugatera ububomba butoya mu buryo habe n'abantu, iri mu kuba ikomeretsa abantu batanu, ugasanga abantu bose bafite utuntu duto. Aho dufite bombe zindi nini ziraswa na CH4, irasura ubomba runini rwa za mortier 82, mortier 120. Ico gikubita imipanga ibintu by'ibisate, akana gasate gatoya twatoye ariko abari binini. Iyo ngiyi iratema, ishobora gukuraho umutwe, ishobora gukuraho ijosi, ishobora gukuraho ukuguru, kwinkuresa umuntu ikamurangiza. Twaberetse inka yatemaguye kugeza n'umuntu, nivana na explosion ibe yabaye. Uzareke gushinyagurira abantu kumva ngo izo nka ngo ziri mu kuraswa, izi zarashwe n'injoro na drone. Numvisa avuga kandi kajambo ngo kubera ikizo nka ziri mu kuraswa gusa n'injoro, drone za n'injoro ikaza kumanywa. Hari zarashwe kumanywa hano hirya, hari ziraswa n'injoro. Iyo ni tactique n'igihe bumva bashaka kurasira, si bo uzotubwira ngo ese kubera iki zarashe injoro. Umuswa uzabanza ugende wikosore numara kumenya ubwenge uzobana kugaruka. Rero izi nizo zose rero dukomeza tubereka, dore kiri ngiri tusubiza uwo nguwo. Kiriya ni ikimanyu cha fragment yakubise hari, gakuwerekana kino kintu cyakubise kuri ino nkana. Ireba ukuboko kwacu, amaboko yakise, reba ziriya nyama zose zahuye. Iyi ngiyi se yakubiswe he, cyangwa waza ushaka ngo kandi basube bakwereka yuko ka fragment kangana kuko zose bivana na fragment uko yagigezeho, kandi uko nguko ni kwigereka. Reba iyi ngiyi niba ishobora kuba ifite ahantu hashobora kuba hameze nk'aho isasu, iyo niko fragment yaringana yinjiye mu nda. Ariko bareke kuza gucokoza no gukora abantu mu nda no kubatoneka. Inka zamaze kuraswa ko ziragera hafi 50. Iriya yacitse ukuboko, iriya yacitse ukuboko. Ibyo byose bivana n'ishahuye nayo. Uko niko bimeze. Izindi inda ziri hanze, tubwira abanyamurenge, tubwira amahanga, ibi bihe bikomeza bidukorerwa bigomba guhagarara. Abaturage mu Minembwe ba deserving kugira ngo bagire amahoro, bakeneye amahoro, bakeneye kubaho n'abana babo n'abagore babo. Iki gihugu tuzokibamo mwanga mwabikunda. Yego, murakoze cyane. Reka tubashimire ku mwanya mutanze mutanga amakuru y'akarere. Murakoze cyane Fande, ubundi mugira ibihe byiza. Murakoze cyane. Yego. Twanyweye amatasha, tunywa ikivuguto, tunywa umubanji, tunywa ishyushyu cyangwa se ifyupshu, tunywa amatasha. None murazirashe, muraduhekuye, turya amavuta, inka ziraturerera, inka ziraduhekera. None murazimaze, muratwishe. Murazirashe, muri abagome, muri abatindi, Imana izabahana. Ariko barundi, ibi bintu biri kuva muri base militaire z'Uburundi, gisoda cy'Uburundi cyahisemo ibi bintu. Mana Nyagasani, Uwiteka mumbabarire, mubabaro wandenze. Jesi nibaza ko aba bantu banywa amata cyangwa baba bafite umutima ubu, kandi wasanga banywa amata. Je nukuri iki kintu kimaze iminsi kimbabaza, kandi rwose ibi bintu birababaje. Aba ni abajenosideri, toka shitani mu izina rya Yesu Kristo. Ndi kujya ku kazi ariko umutima wanjye urababaye, uratuntuye, kuko ibintu bibaho. Umuntu wese ukunda inka, umuntu wese wanyweye amata, inka nta cyaha zigira, inka nta byaha zikora. Nk'ubu koko umuntu ufata inka agafata icyumweru cyose, mwabonye ubushize, nge nubwo ntabikoze cyangwa ntanabishyize ko, mugabo ubushije barashe ifamu yose, undi munsi nanone barashe indi famu, iri joro nanone mu rukerera rw'umunsi w'ejo urabona iyi ni ifamu yindi yarashwe. Bivuze ko banabagoma, banabagisera, banabatindi. Ariko rero ikibazo gihari, ibi bitero byose biri guhagurukira mu gihugu cy'u Burundi. Mbabwire ngo mwicungere kandi mwigengesere.
ibi bintu mushobora kubidyoza. Harimo abantu bagira ibisazi cyangwa bagira umujinya cyangwa se kandi koko nta n'utawugira. Ibi bitero biri kuva i Burundi, aho ibitero bitegurirwa base militaire z'u Burundi aho ziri. Urumva uyu generali umuvugizi wo mu Minembwe hari kubisigura avuga ngo ibi ni ibitero biri kuva i Bujumbura, ibi ni ibitero biri kuva mu Burundi, ibi ni ibitero biri kuva mu gisoda cy'u Burundi, ibi ni ibitero abarundi bari gukora. Niba abarundi bari kuri urwego, umusirikare w'umurundi akarasa inka uko inka buka, cyangwa se akifatikanya n'abazirasa, cyangwa se akaba ari umusirikare w'umurundi akaba muri aka kagwi ko gukora amabara nk'aya no gukora amahano nk'aya. Reka mbabwize ukuri, tureke kubeshyanya. Ibi ngibi nta kitagira iherezo, ariko ibi nabyo bifite iherezo. Ni ukuri bifite iherezo. Mu byanke mu byemere, ibi bifite iherezo. Nk'uko wabibonye muri iyi video, izi ni inka zarashwe. Inka vrema tunywera amata, umuntu atinya no kurya inyama, kavuga ngo inka ntiduha amata, inka ziturerera abana, inka zidufasha kurera. Mwese munwa amata benshi, inka vrema mana Nyagasani. Ibi byo sinzi uko nabivuga. Ubu urajya kubona ubone abanyaburayi ntacyo bakoze, kereka amabuye y'agaciro. Bazungu ntacyo bakoze, kereka amabuye y'agaciro. Je ni Prophète Martin General, ariko akagahinda muteje abanyamurenge mwaka umwe, imyaka 2, imyaka 3, imyaka 9. Wana mugani we, abantu batsinzwe ku butaka, abantu batsinzwe ku buryo bw'amasasu, ariko baduciriye inka. Inka niyo turufu abantu basigaranye, bari kurasa, bari kwica. Izi nka rero nizo ziri bubatera umwako. Nigeze mbwira Donald Trump nti gushimuta Maduro biraguheneye. Genda umuhanuzi bagira ngo ndabeshya. Umuntu witwa Donald Trump ibyo twarabivuganye. Aha rero izi nka mwishe, mwebwe mwabagome mwe, mukarasa inka zimeze uku. Niba muvuye mu gisoda cy'u Burundi mugiteye umwako, niba muvuye mu gisoda cya FARDC mugiteye umwako, ibi byose biri bubazanira akaga n'ingaruka z'uko ingoma zanyu Mana irazivuma. Mana iri buzivume. Nta kindi kiza gukurikira uretse kuza kubona ibintu ubugome ndengakamere. Inka muntu wica inka, muntu urasa inka, masasa arahenda. Bitera ushuma mukajya kurasa inka. Mwagiye kureba igisirikare mu Rwanda, mwagiye kurwana, mwarwaniriye Afurika. Niba mufite imbaraga mukabohora Afurika, mukirukana abazungu tukigenga. Niba abasirikare mwumva mufite imbaraga, mwagwanye nibura mukarwanirira Afurika. Mwamara kurwanirira Afurika, twese tukigenga, tukabaho mu buzima bubohotse bumeze neza. Mwargiye mukarwana, mukirukana iyi mitwe yazengereje Afurika. Abanyamurenge babageze bata, abanyamurenge babatwaye iki? Abanyamurenge bacumuye iki? Imana y'abanyamurenge rwose. Abanyamurenge bacumuye iki? Abanyamurenge bakoze iki? Abanyamurenge navuga ngo cyakora ni abantu bo gufashwa ku rwego rwose. Hari igihe bataka ukagira ngo baritatsa, cyangwa bavuga ukagira ngo bari kuvuga ibintu bidahari, cyangwa barira ukagira ngo bari kwiriza. Ariko please
musigeho muca inkoni zamba nta bihano bidahera n'ibihano by'urupfu byagiye bivaho muri guverinoma zimwe na zimwe kandi icyaha nacyo ni gatozi. Izi nka zarabibye, izi nka zarabarashe, izi nka ariko ntacyo nta kitagira iherezo. Reka tuze dutegereze ibyanyu, Imana izabishyira ku karubanda. Aya marira abanyamurenge muri kubariza hari igihe namwe muzayarira. Niyo mpamvu Imana ivuma abantu bikarangira abantu babaye ibicamuke, babaye inzererezi ku rwego ntashobora kukubwira. Imana ikavuma abantu ugasanga ibyo muri kurwanira ngo muzaza kuyobora u Rwanda, ngo muzayobora u Burundi, ngo muzayobora Kongo. Ubuse mwakora ibintu nk'ibi, izi nyamaswa zakora ibintu nk'ibi, zamara kugera mu bantu zigakora iki? Zakora ibintu nk'ibi noneho bagera mu bantu bagakora ibingana iki? Gusa abantu barasa inka, urambwira ko bafite ubwenge bw'uko ngo bazayobora abantu. Aba politiki yo kwica inka, ukarwana n'umuntu akagutsinda ukagera aho wica inka, ukarwana n'umuntu akagutsinda ukarandura ukatema ibigori, ukarwana n'umuntu akagutsinda ugatema igiti cy'avoka, umuntu yagutsinda ugatwika imodoka, umuntu yagutsinda ukarandura imigozi y'ibijumba, imibuto, umuntu yagutsinda ukarandura inyanya, ukarandura pavuro. Rwose ngiye ntuzanyobore, ntuzigere unyobora. Nta hantu mukwiye kuyobora na hamwe, muri abagome, uretse ko Imana ngo ihora ihoze. Ariko ibi byo ngira ngo ni finali, mwanka mwemera ibi, mugiye kubona icyo mwabibye, icyo muri kubiba mugiye kugisarura, kubera ko nta katarebwa vrema, nta katarebwa. Iki ngiki mugiye kukibona. Reka mbashimire, mwihangane muhumurize n'abanyamurenge nabo turababwiye ngo pole. Isi ntisakaye, abari gukora ibi bari kubikora bari mu isi, bari kuvuma abana babo n'abagore babo, bari kuvuma ibihugu byabo. Ariko iki gisoda cy'u Burundi n'igishaka cyitandukanye na n'igishaka cyitandukanye na FARDC na Wazalendo, nibashaka bitandukanye. Niyo nama nabagira, ibyo nibitaba, icyo nzi kibi muri gukora bizaforosa, biforosinge, muzajya kubona mubona intambara ibagezeho i Burundi biturutse kuri izi saga. Source yaho intambara ziri guturuka, source yaho ibibazo biri guturuka. Muzajya kubona mubone intambara ibagezeho mu gihugu cy'u Burundi. Kazi yake ibyo ni akazi kanyu.